элдин ырысына жаралган бала. Мен лично өзүмдүн жашоомдо ушул суулардан ичип эффект болуп, результат болгондон кийин ушул балага баягы адамга ыраазычылыгын айта албасаң, Аллага ыраазычылык айта албайсың. Ушул балага бир ыраазычылыгымды айтып, бетинен 5 жолу өпмөк. 5 жолу өптүңүз, ора, көрдүк. Ошону тартып келе. Өпкөнү тартып айтып. Медечиле батырды атын алыштан ук жанына келсең бир киши дегендей өзүмдүн эле балдарымдай. Мейлі, рахмат. Бир жылдан Айтарыз баягы, ушулар мындай да. Баягы ичер суубуз бар экен да мындай. Ошо сууду ушундай эффектli, эжекем айткандай. Мен дагы мындай бир өзүмдү аябай жеңил сезип, тимеле неме болдум да. Назикан деген кызыбыз кайда жүр? Тәдік, бұна ұшы қыз, барбы, деп өлі бар өрем. Мырзабы барбы, мырзабы? Тізек райондан келдім. Тізек өзбені. Рахмат, барбы, деп өлі атап сұрайын. Асынарым, аман болады. Қачан келет, мен тіге, біледі, жұмышкап. Чүкілілік баладан кейін. Не болғандарыңыз қойыз, алтыным. Қыза, бұның берекесі болып атыр. Шының біз натыжасы да келіп атыр. Үшін абдам сезіп атырыз да? İçip alıp durup сезіп атырыз. Жақшы. Мен birinci yolu gelişim. Balam. Men bu kolum ağrıyor. Yüreğim ağrıyor. Noğu asmam var. Bronkitim var. Ama bu kolumda kakşa ağrıyor. Men canım birinci yolu gelip atım, tanışıp atım serinin. Serinin kızı olam. Kurozeyden gelin olam. Balam gelgenim uşul balam. Uşunu kanday kılsam bu. Şu su içsem жақсы olur, niyet kılır, içeyim degen, gelgenim de. O da birinci... Momdaydan başlayısın, Agnyovka Sırttan degen. içinde var eken değil mi? Kaşıkta 3 mal başlayısın. Üç mala. Yüreğinizi yaxşılap kılgandan keyin, yüreğiniz bar ortağına gelip, eme olgandan keyin ana o birinciden başlap ketesiz da. Üçüncüden başlasanız болады. Hazır mı жаңы суу чыгардым мында. Ушуну ичсеңиз болот. Муну менен мону içingizden başlap, içegiden başlap тазаланат. Şöyle bir kaşıktan içelim. Biz körelekmiz. Yani Жаңы суу. Организм. Көк суу мына. Метилидой синий деп бул деген онкологический ооруларды айыктыра турган сууда балдар жаңы төрөлгөндөн баштап. İçmek de bunu. bürökü beripsiz. Maga Iç görüyoruz ama. Bana berdi, maga berdi degen. Maga berdi, mına jağı başladı. İçeğe тазалагандан кийин канга өтүп, канга кислород бергенден канга кислород берип митохондрия деген. Иммунитетти ойготот экен, иммунитет иштете баштайт анан ал кандын жана сосуд кан тамырдын ичиндеги эменин баарын тазалап, кан тамырдан баштап тазалап, бул жанагы онкологический жанагы опухоль деп атат, ошолордун баарына жакшы. Ошолорго мен азыр мындай сүйлөшпөгөн менен бүт Кыргызстан боюнча жанагы ушундай аябай катуу ооругандарга онкологическийлер менен сүйлөшүп ошолорго берем да биринчи.